cette guerre. Je pense que c'est une action qui vaut son pesant d'or, parce qu'on a marqué l'événement, on dit qu'on est là, qu'on n'abandonne pas nos frères et les toute l'injustice qu'ils subissent aujourd'hui. Notre devoir, notre rôle est de réagir à chaque fois, de les soutenir. Et la seule chose, à mon avis, par laquelle on peut les soutenir, c'est d'alerter l'opinion internationale, qu'il y a un pouvoir liberticide, plus que liberticide, j'allais utiliser le mot fasciste, qui est en train de spolier le pays, qui écrase toute voix contendante, qui met en prison tous les patriotes et qui donne de la valeur, qui célèbre les voleurs et les traîtres. Donc l'affaire Marzouk Touatir, il faut qu'on le soutienne jusqu'au bout. Le 21, il doit passer en appel. Donc avant le 21, ce qu'on essaie de faire, c'est d'organiser même une conférence de presse avec tous les médias canadiens, québécois, et pour alerter les gens, pour alerter l'opinion internationale, pour dire voilà ce qui se passe. Le pouvoir algérien de libérer Marzouk parce que donc il est injustement emprisonné juste pour une opinion qu'il a exprimée dans son blog. Donc c'est une atteinte à la liberté. Le consulat الجزائر بمونريال باش أدناني ونقبل الحقر ثمورتنا أذابو الجزائر استخدام ان دوبل لونغاج كيفما يقبل يستنيا الى راتيفيي توت لي شارت انترناسيونال اما ينعنا نزرفان ومدان اما ينعنا لي زورغانيزاسيون سانديكال اين عندنا تقدوث ساكن السد المانيفيستي بور ليبيري جورناليست مرزوق توان ميقهض هذه كان اسرائيليان دابور نهني ديجا الحكومه الجزائر تاخذ لي بومبا كريموجين شفيها غسمات كذا 2001 لي بومبا كريموجين اسرائيل تتجاوب. Je suis ici pour apporter tout mon soutien كنا تسبت سيجمات سيجماتنا مرزوق تواتين يتواحد في السندي البطل كي تمثل تاكي ولا سين وذماون الى un antisémitisme primaire du pouvoir algérien. Et puis il y a le côté fasciste. Je suis scandalisée par la disproportion de cette sentence. Je trouve ça honteux de la part de ce pouvoir qui a instrumentalisé la justice, qui instrumentalise la justice clairement pour faire peur, pour intimider les gens, pour leur dire surtout ne vous organisez pas, surtout ne prenez pas la parole, surtout gardez le silence face à tout ce qui se passe dans le pays. Or, nous savons que le pouvoir devient de plus en plus nerveux à la veille d'une échéance présidentielle qui est extrêmement importante, donc il veut museler la société dans son ensemble. Notre présence c'est le minimum. Monsieur Narchichayi, Cheikh Khdem, il s'est simplement exprimé, il a dit ce qu'il pense. Le délit d'opinion, malheureusement, il existe encore dans des pays staliniens à l'image du nôtre, malheureusement, il faut le dire. كوين السلام مرزوق ديوان سراويس السلام مسرح نوقيت تدفن سنيني بلي سنين تتقدر سنيني وقيت تدفن زراك لا يحقر لي فلان زراك الوزاد كريمينال بي كوني نوزاد هاد المدقن البغيضاتنا باين لا هي ذي البطل نون فرقاز ديوان في les autorités algériennes كان هاد السفن مرزوق سقي الحبس ماشي داين مرزوق لانو يضع انت لان مازالين الحبس غاسو نهضروا لاخر لا فلاسن نودي نهضر مره فلاسن عفوا هذا غنت باغي نبين بلي لوبينيون انترناسيونال بلي الجزائر تامور سيتي ان ديكتاتور كي مي اون بريزون سيتي اللي نتنثاليث لا شو ذا ولي كيف وفدي كي بوسا زوج الاول ساكي واحد نبدل كذا كيما ثما مرزوق حتى راه ساكي مرزوق اسكي بالك ميتينيا اسكي بالك ويا صغير هو ثاني نوفا نيفون بعد نيني بليك اقرا هي مرزوق كنت سويرا انا بدي كسان بدي كزكا وانت كذا لا ليبرتي ثميريتيان ننا نحبسها نو هاي ساعات
il a interviewé une personnalité politique juive. Juive ou pas juive, c'est une personne. Lui, sa fonction première, c'est d'interviewer les gens, c'est d'aller chercher la vérité là où il se trouve. وكنا الدنيني إني دقيقة رحل في جمتنا مرزوق تواتيا وكيد الفاطل ونشارك في داسو الحكومة الجزائرية مهرسان يسروحوا حشر وذاكني دي قارن تيدت حشر وذاكني يقصور تيدت شي مثلا دونك باش كنا زدنيني نعيا وبغا الدنيا نوالي مثلا المرة الساكيد مرزوق تواتيا اسكي جمع الحال ذنك ناض وايد ناض دابا اولا من زاد الدنيا ثاني مرتي وقد جوسنا الساعه يكونوا جوسنا كوار ذاكيا هذا شا الدنيا زعما الدنيا بليك الفطران بقاني قلنا تمورت تمورت تفنت كرا لي فوايو كنت تمورت النيا شانت كانصار يازار وني نتقن وني قلنا تمورتي كسان شطوح نني تمورتي سيد نتقن هذ قالنا الحبس نكون يوم ونقبل راه نشتاقيا اون فا دينونسي سو بوفوار اسا ازكا وايض jamais sous qu'il sache qu'il y a des patriotes qui sont morts et qu'on se soumère à faire ça.